Zdravo i dobro jutro svima, moje ime je Ruben Dalijan i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal koji se zove Rubenov kanal na srpskom i drugim jezicima, a danas ću napraviti novu emisiju kako ide moj srpski i nadam se da ćete uživati ovu novu seriju. Moj prvi pitanje s ovo video i epizoda je pa šta ja mislim svo znaju srpskog. Mislim da je moj srpski dobar, ali treba mi još vežbam. Vežbam srpski svaki dan zajedno sa moj ruskom i bulgarskom jeziku. Lako mi je da učim taj tri jezike, jer oni su slični u slovenski jezici. I učim srpski se neko vreme između 7 ili 5 godina. I bio sam na srpskom festivalu i ljudi tamo rekli da je moj srpski impresivan. I bio sam na srpski restoran i ljudi rekli da je moj srpski impresivan. I također imam mnogi rečnike na srpskom jeziku i imam udžbenik na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku. I srpski je moj omiljeni jezik, jer srpski zvuči veoma jako lepo. I mislim da je moj srpski impresivan, ali moji planovi u budućnosti, da govorim tačno srpski u sljedeće godine ili 2 godine. Dakle, moj omiljeni srpski film iz bivše Jugoslavije je Balkanski špijun, Balkan Spy na engleskom. To je stari srpski film iz 1984 godine. Hvala na gledaju, vidimo se u sljedećem videu i prijatan dan. Doviđenja.